Slušaj ovamo i dobro znaj! Slušaj ovamo i dobro znaj! Tako, fino! Društvo Natarije, naj! Društvo Natarije, naj! Zdrav život i zdravi svi! Zdrav život i zdravi svi! Dođi na taru da budeš i ti! Dođi na taru da budeš i ti! Tako, fino! Drži rastojanje, dišemo na nos. Svi dišemo na nos. Zatvori usta. Bravo! Ajmo! Hop! Izduvaj i svi u vrstu! Slušaj ovamo. Večeras u disko klubu biramo predsjednika odeljenske zajednice. Koliko sam čuo, već imamo kandidata. A sad trk na preslačenje. Bobane, se spremaš za izbore? Čestitam. Navijaću za tebe. Odakle ti to? Daj da vidim. Samo iz moje ruke. Boban ima prvi broj Zagora. Daj da vidim. Ne može, ne dam. Zezaš, pa daj da vidim. Samo oprezno. Vraću ti ga čim ga pročitam, ne brini. Čuvat ću ga kao oču u glavi. A Bobanovi? Stripovi su potrebni nastavnom kadru nego đacima na rekreativnom, je li tako? Da, ali ne, već sam obećao. Raziđi se. Fino! Časna reč! I predsjednik četvrtog 1 je Višnja Marković. Mićo, hoćeš ti da vodiš izbore za svoje odeljenje? Slušaj vamo. Glasa samo četvrto 2. Nemo se pravite blesovi. Ko glasa za Acu? 1, 2, 3, 4. A za Bobana izgleda da imamo pobednika.
Bobane, izvoli, izađi. Jedan. Dobro jutro, deco. Važno obaveštenje. Dužnost predsjednika odeljenskih zajednica koje smo izabrali sinoć je između ostalog ocenjivanje urednosti soba. Inspekcija kreće odmah nakon doručka. Molim predsjednike da se dobro pripreme. Hej! Ana! Da? Jesi li ti ljuta na mene? Što bi bila ljuta? Što sam predsjednik. Slušaj, Bobane, ti si meni drag, ali ponekad neke stvari koje nisu važne shvataš previše ozbiljno. Ne razumem. Moram da idem, ćao. Šta je ovo? Minus. Šta je ovo, Slavko? Na šta liči ovo? Ako sam ja, kao vaš predsjednik, mogu da ostanem pola sata pre svih i da namestim i svoj krevet i stignem da odam jutarnji sastanak i uradim još 1000 stvari, a vi ne možete jednu običnu sobu da sredite. Ovo je i tvoja soba. Pa kakve to veze ima? Prema sebi sam isti kao i prema drugima. A što liči Markov krevet? Jer on stvarno misli da može da radi šta hoće i kako on hoće. Jeli bre, šta radiš ti? Sobe se ocenjuju kad deca odu na doručak, a ne dok su u njima. Dođi. Sedi. Jel bih hteo ti da budeš sekretar komisije? Pa kako sekretar, ja sam predsjednik. Da budeš glavni u ocenjivanju soba. Pa bih. Hvala. Ajde sad. Šta je ovo? Ova koliba može da se sruši svakog časa. Povredit će se neko. Ugrožavate i sebe i druge nemarom. Ne radim ja ovo zbog sebe, nego zbog svih nas. Ja stvarno ne razumijem. Što je čovjek bolji prema njima, oni su sve gori.
Ajde, idi do Ane i reci joj da dođe, moram nešto da je pitam. Ajde. Poručila ti Ana da ako ti treba nešto da odeš sam da je pitaš. Ana, hoćeš da pođemo? Molim? Hoćeš da budemo momak i devojka? Bobane, koliko imaš godina? Pa 10. Pa nekad se ponašaš kao da imaš 8. Pazi šta pričaš. Nikad ne bih bila sa tobom. Ajde, šta ti ovo? Higijena mora biti na prvom mestu. Da li vi znate koliko se bolesti prenose prljavim rukama? Bobane, hvala lepo na tvojoj vanrednoj higijenskoj kontroli, ali već se stvorila gužva i mislim da je vreme da se malo smire strasti i da pustiš decu da uđe unutra. Ajde, uđi vamo. Vi uđite, ali polako. Počeo si da preteruješ. Ovo prevazilazi tvoje ovlašćenje, a osim toga nije lepo i nije drugarski. Učitelju, ne slušaju deca? Slušaju, samo ne da čuju. A šta nama to miriše ovako lepo danas? Svrati u kuhinju pa ćeš da vidiš. Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Ljubljani o prisilnom privođenju na izdržavanje... Jel ti umeš da kucaš kad ulaziš? Samo sam htjela da uzem fudbalsku loptu. I odveli ga na izdržavanje zatvorske kazne. Od informacija iz svijeta izdvajamo. Prvi čovjek kineske komunističke partije, Zhao Ziyang, odobrio je zahtjeve studenata čiji je štrajk 10 dana potresao Kinu. On je naime izjavio da će opravdani zahtjevi... Kada ćete vi meni vratiti stripove? Dodajući kako njihov protest ima svoje korijene u greškama koje su u radu... Koje stripove? Pa moje. Studenti su odlučili prema vijestima iz Pekinga da od štrajk i ponovo krenu na nastavu.
Bobane, otkud ti? Maru, mnogo mi sjede nešto slatko. Marko, vidi ko nam došli. Čekaj. Prekini! Šta ti izvodiš opet? Ali učitelju, nisam kriv. Prvi su počeli. Sad je stvarno dosta. Marko, preuzmi dužnost predsjednika. A ti, maš u sobu. Brzo! Hoćeš svi da izginemo zbog tebe? Šta je? Da nećeš možda da plačeš? Plači kad si devojčica.